Away. Sama no to na pirapun. Oh. Udi na tingtan wa peras. Peras na perak. Ayat pakasala kini sugun menu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, giyo to tigye na Petra torma panganangkan. Torma. Adna bubay siya binisyo lagi didna na berarti anak nu. Tigye na sayyidatun akhrajat zakat al-fitri naqdan. Adna tigye na bubay bayat tigyan amigay sa Petra na nakakas auto pinira. Ini bagay niyang ko fakir, ini bagay niyang ko miskin na malagi dumaman tawa ka gubay. Fahal yajuzu zalik am la? Fahal yajuzu zalika am la budda an ta'ida ikhrajaha marratan ukhra min al-hubub? هذا مسألة مهمة وقد بحثت أصوات العلماء فيها والناس لا تزال تجادل فزكاة الفطر تخرج عينا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر ساعا من زبيب أو ساعا min sa'irin aw sa'an min aruz. Nah, akabubay. Pamarin din na pipia. Simbag. Ngaya pakaisang kaya bai. Tigang kaya sumimbag. At tantuin niya tigiya na importante ya pakaisang. Uwid na yak kadaglang kung mga tao. So at tigiyan sa mga ulama na may kapiriran niya mausay. Uwid na yak kadaglang kung mga tao. Na di din maada di rin niya di ikan diskasa. Fazakatul fitri tukhraju aynan kama fi hadith. Suat tigian su zakatul fitr na kibagayanan kenapa pirak panganangkan kibagayanan na tigian udi na kibagayong kuto kaya ba iya binisyo na gubad na ya ba idna pipikir niya na kaya ba na kibagayan na nanainan sudin su panganangkan sa lagi dit na tigian o kapunian ko kini subuh nunu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko hadith apianut tuli Ibnu Umar apitiru yana amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhruja zakat al-fitr an nukhrija zakat al-fitr sa'an min zabibin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min aruz. Siubu kami at tigian Nabi pitiru Ibnu Umar siubu kami Nabi aya ibut pitra ami na isakagan tanga zabib udi na isakagan tanga sa'ir gaya na yuti pangan kanila sang utama sa bantad at tigtano udi tigil na sa'am min aruz isakagan tanga margas na gaya tigil ini subur kami Nabi ayan yan mana na ayat na isusugu apakah salian na ain so panganangkan وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد النقود. Suatu tigian so masau Nabi na ada ni membuat pirak sangkut wa masau Nabi. Na uwid na sangkut wa ka ada ni pirak sangkut wa masau Nabi. Na danian began. Sangkut wa masau Nabi na ada ni membuat pirak. Wa ma'adhalika akhraja zakat ainan. Na dan yang bukan sopir kayat ni bagay niyan na panganangkan ipumbagay so dia katutamok pirak mam so pirak na dia katan kana pirak so piamula ilaw kamais na dia katan ka mambuna ilaw kamais so pitra na pitiro yan mambuna panganangkan na inong kapagalina ati so dugangan nandiyo katan na kamo perak mambu bagi perak apa geruli na so pamumulan na pendiyo katan mambu na so nganen na so mambu so petra na ini sugu panganangkan na inong kadi bugan na panganangkan so pangangayaman na wana kambing ka na pendiyo katan na kambing ati giyo to na pendiyo katan sa kambing ka aliya mga kambing
Nagia ya na pendiakatan sa perak, kakagia perak kaperulingan. Nagia na pendiakatan sa kamais, kakagia ilaw, kakagia ilaw apiragu. Nagia mabuna pitiru na saan min arus, saan min zabib. Isa kagantang panganangkan, sukotul balad, supuging kuingan. Isa kagantang margas, na ino ka din bagay sa margas. Kadik perak, na amay kami ni Salong, na miyaw dudubud, na umabung pipirek yan na perak ko. Adi di penang ko to amin ni Salong, ana purutan nun. Na punya na may pirek ka perak ko, na malumar ganda puluban. Oy, tingkap mana kali ayan yang pagkububayaan. Ayan yang pagkububayaan, ada rekoron. Kapiru to. Ino di mapiyama, bisa kata nang ibu kau yung tataw. Na kanaman o baaya di Panginoon, na sukapipiyaw ginaw manisa, o baya ginaw niyan. Ayang aran tanong na uripan. Ayaw uripan. Na di imang unutan. Ayaw kasakit abasan yan na Bisaya, Bisansong, Urisik. Ayaw uripan na yaman. Imtithalan li awamirin ilahi, khudu'an lahu, wa ta'ziman lah. Ayaw petiru na uripan. Narak sekalian, anak kirkun, rakatan Allah. Ayah dinian di manggelebak. Na subuh ini sugu nu kiuri penun. Sa ayah dinian undi kang gelebak. Na kapangunutan, kapananang kukop, kapananang kupan, kapaka kasila-sila, kaperundun-dun, kapananang kupan. Na upama ka na urip penaka. Ayah tanwi man to lipapantan na Allah urip pentanun yan. Na upama ka na urip penaka. Na tiru na kau, nawiting kau to sa margas, na yan wit yan, na pirak, na unang gede-gede nga. Ayan de kepikir, karena natikap mana bingkau to sa margas, bingkau to sa ilaw, nayak mana yan wit yan, na kamais. Ayan de kepikir, karena isyung ka, na lumawrip na saka, nawrip na kan saka, tamu ka kan saka, na pitiru kaya pawit na karo na margas, na yang karuin wit na pirak. Upama, na pulawanan akong ka, sa kanikyuri penraka. Narangan na na kira na kita nakasuripan ako. Na hindi ako kababaluitan mo uripan. Ayaw uripan. Na penggulaw lang ko isusugo. Nasa ini sugo ka. Nasa papakuan yan nun. Napakuan ka nun. Nasa ababetran yan nun. Naroon nakabetra. Nasa ikiniyo yan nun. Nayang ka ikiniyo. Ka ayaw gilbak ka na kapanunuatan. Nasabot sa ini sugo. Nayang ka mapunggilbak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.